Loyalam E-PAO tabiriba khudimakpu Hitram Susmitana numidangi paw pizari ahanbida maruoiba headline. Imphal da pangthokiba thadau amadi Meitei community gi santi gi warida saruk yakiba thadau gi luchingba ama kuki khulai paibasing na hatkrai. Kuki militants singi su agreement renew tawbagi thabak governor na reject tawgadabani haina Meitei alliance na phongdoragli. Miyamna thengnariba khudong chadaba sing yauna IDP sing mayumda hanjil hanaba governor da memorandum pisingkhrai. Pau sangdona pijari. Imphal da pangthokiba thadau amati Meitei community gi santi gi warida saruk yakiba thadau gi luchingba ama kuki khulai paibasing na hatkrai. Masagi chahi yankhai mapan rom suraba thadau literature society TLS ki chairman Nekham Zamhao kuki khulai paibasing na masagi mayumdagi faduna pukraba matung halaga hundoklamle hari. Tamthiraba thawong adu Manipur's Thadau Student Association General Headquarters na akan momongda yaningdaba phongdokrai. Pau asina hai laikhidraba Nekham Zamhao ngarang numidang wairam Assam gi Karbi Lal Along district ki Manjagi manung chanba Chonghang Vengda leiba mayumdagi kuki khulai paibasing na pukraba matung ngarang numidang pung 3 kuntra rok taba matamda masagi khun adudagi iraklaptana leiba mafam amada halaga hundoklambani hari. Laikhidraba Nekham Zamhao Imphal da pangthokiba Imphal Peace Meeting da saruk yarambaga loinana thadau amadi Meitei community singi marakta achepa mari thamnaba amadi culture bu yokhanaba honaramkiba misagamani hari. Panba yabadi thadau tribe asi kuki oina sakhangnaba kuki singna honarakpada thadau kangmuna yadabagi chaye naba leiribani. Madugi mathakta kuki National Assembly na laikhidraba Nekham Zamhao yauna thadau tribe ki miyoi mapan tha asigi kunmapan da jangjaraknaba khangankibasu leikrabani. Kuki militants singi su agreement renew tawbagi thabak governor na reject tawgadabani haina Meitei alliance na phongdorakli. State asida hojik tholiba irang asi loishinnaba Imphal da pangtholiba road to peace ki mifam saruk yaba laklamkiba thadau literature society ki Assam ki chairman Nekham Zamhao bu kuki militants singna farga tamthina hatkibagi thodok adu Meitei alliance na akan mamongda condemn tawraduna kuki militants singa makha thana su agreement renew tawbagi wafam Manipur governor na reject tawgadabani haina dabi tawkhrai. Loop asina thadorokpa cherolamana haribana Imphal da Meitei amasung thadau community anigi marakta pangthokiba itihasik oiraba road to peace ki meeting asida thongna fana saruk yakiba adugidamakta kuki militants sing aduna mahapu call blood ta hatkibani. Zamhao asi mahaki community ki identity justice amasung peace khaktagi natana Assam Manipur amasung Northeast India ki community khudimaki damakta leblam kiba ikai khumningai oiba intellectual amasung community leader amani. Zamhao bu halam kiba thodok asi mahaki punsibu attack tawbada natana peace dialogue amasung Manipur yauna Northeast state da nungshi chanana leminabagi wakhalon adu attack tawbani. Hojik asi Bharat Sarkar na kuki militant group Singga nongna su agreement sign tawnaba negotiation chathariba matamni sugi maruoiba property hingsa hanthanba amasung santi puraknabani adubu hariba wakhalona siki mayokta KNO amasung UPF ki cadre singna sugi ground rule violate tawduna state asida irang thokhanbagi thodok sing chathari mamangi elected Manipur government aduna su mamang chahi ki English ngani kunmari ki February da loikraba su agreement adu su group singa hingsa gi thawong kaya chathabana maram oiraga agreement adu renew tawdana ba recommend tawramlabani maram aduna popular state government yaudana hojik lairiba PR government asina phongna community leader target tawriba group sing asiga amuk hana su agreement sign tawnana ba natraga renew tawba habisi unconstitutional oibatanatana morally pumlan lalaba amani maramaduna Meitei alliance ki makedegi KNO amasung UPF ka makhatana su agreement renew tawbagi thabak sing reject tawnaba Manipur governor da takseli Zamhat pada January ba miyoi sing athuba matamda fagadabani militant singna asigumba hingsagi thodok sing asi amuk hana chathaba ngamdana ba makoibu faduna rule of law asi restore tawgadabani state asida community kudingmaki constitutional amasung democratic rights sing safeguard tawgadabani thadau ichil enough sing maru oina Imphal da August 6 ta pangthokiba meeting aduda saruk yakiba sing safety amasung security pigadabani laikhidraba Zamhao gi hakchang adu aroiba mathau mangamgidaba Imphal da purakadabani haina demand tawri hari
ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ, ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ, IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ (DPF)ꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ DPF-ꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯐꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯨ, ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ, ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯛꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ inclusive political dialogue ꯆꯠꯊꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ PUCLꯅ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯥꯏꯁ ꯂꯩꯕ controversial report ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ PUCLꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯅꯕ Independent Judicial Commission Institute ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ Central Monitor Mechanismꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 40-50 ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯦꯆꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ, ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯔꯤ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 19 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯤꯇ꯭ꯌꯥꯄꯥꯠ ꯆꯨꯊꯦꯛꯇꯒꯤꯅ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯨ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯤꯖꯝ ꯁꯦꯠꯄ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯅꯤꯇ꯭ꯌꯥꯄꯥꯠ ꯆꯨꯊꯦꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯅꯨꯄꯥ-ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ PUCLꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯂꯦꯠꯈꯣꯂꯨꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯁ PUCLꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯂꯦꯠꯈꯣꯂꯨꯟ KLALꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯔꯣꯜ, ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯣꯟꯂꯣꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣꯝꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯇꯦꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒ 39% ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯨ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ KLALꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯏꯄꯥ-ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯠꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯣ-ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ 43 ꯃꯌꯥꯗꯒꯤ PLAꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ 3 ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯣ-ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯅꯝꯕꯔ 43 ꯃꯌꯥꯗꯒꯤ PLAꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ 3 ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫
Pao asina makhatana haribana farabasing adudi Imphal Eastagi Sabungbam Nanaucha Meitei District asimaktadagi Waikhom Thoiba Thawaldagi Ningthozam Thoiba amasung Imphal Westagi Texam Nanau Kawi Hari August Kuntradana Imphal West ki Sangai Prau FCI Crossing dagi Sorepagi Maisnam Avi Allies Khomba Koba Mioi Ama Fare Mangondagi two-wheeler gari ama amasung Aadhaar card ama recover tawre Numpin asimaktada combined force na Imphal East District ki manung chanba Kongba Maru Hill Range sataki operation amada DBBL gun mari pistol ahum pump action gun ani hand grenade ani communication set yauna tongan ba makhagi nongmai maru sing recover tawkhre numin asimaktada Imphal West ki ngarang bamamsung nonga koireng khol ani phaunariba IVR road tagi SLR ama insas rifle ama modified 303 rifle ama pistol ama night vision equipment yauna ate polam kaya phagakre hari Koki militant Singga agreement renew tawbagi thabak governor na reject tawgadabani haina Meitei alliance na phangdorakli State asida hojik tholiba irang asi loishinnaba Imphal da pangtholiba road two piece ki mifam saruk yaba Lakllamba Thadau Literature Society ki Assam ki chairman Nekham Zamhao bu Kuki militant singna farga tamthina hat khibagi thodok ado Meitei alliance da akan mamongda condemn tawraduna Kuki militant singa makhathana su agreement renew tawbagi wafam Manipur governor na reject tawgadabani haina dabi tawkhre Lob asina thadorokpa cherolamana haribana Imphal da Meitei amasung Thadau community anigi marakta pangthokiba itihasik oiraba road to peace ki meeting asida thongna fana saruk yakiba adugidamakta Kuki militant sing aduna mahapu call blood ta hatkibani Zamhao asi mahaki community ki identity justice amasung peace khaktagi natana Assam Manipur amasung North East India ki community khudimaki damakta leblam kiba ikai khumningai oiba intellectual amasung community leader amani Zamhao bu halam kiba thodok asi mahaki punsibu attack tawbada natana peace dialogue amasung Manipur yauna North East state da nungshi chanana leminabagi wakhalon adu attack tawbani Hojik asi Bharat Sarkar na Kuki militant group Singga nongna su agreement sign tawnaba negotiation chathariba matamni sugi maru aba property hingsa hanthanba amasung santi puraknabani adubu hariba wakhalona siki mayokta KNO amasung UPF ki cadre singna sugi ground rule violate tawduna state asida irang thokhanbagi thodok sing chathari Mamangi elected Manipur government aduna su mamang chahi ki English ngani kunmari ki February da loi khraba su agreement adu su group singa hingsa gi thawong kaya chathabana maram oiraga agreement adu renew tawdana ba recommend tawramlabani maram aduna popular state government yaudana hojik lairiba PR government asina phongna community leader target tawriba group sing asiga amuk hana su agreement sign tawnana ba natraga renew tawba habisi unconstitutional oibatanatana morally Pumlan lalaba amani Maramaduna Meitei alliance ki makedegi KNO amasung UPF ka makhatana su agreement renew tawbagi thabak sing reject tawnaba Manipur governor da taksili Zamhat pada January ba mioi sing athuba matamda fagadabani militant singna asigumba hingsa gi thodok sing asi amuk hana chathaba ngamdana ba makoi bu faduna rule of law asi restore tawgadabani state asida community kudingmaki Constitutional amasung democratic rights sing safeguard tawgadabani Thadau ichil enough sing maru aina Imphal da August 6 ta pangthokiba meeting adu da saruk yakiba sing safety amasung security pigadabani laikhidraba Zamhao gi hakchang adu aroiba mathau mangamgi dabak Imphal da purakadabani haina demand tawri hari Security force na chatharakpa search operation da khulai kaya phagat pangamkhre Ngarang security force ki kangbuna lamda masiki tongan mamafam khara da chathakiba search operation da khulai kaya phagat pangamle haina Manipur police ki pau amana hari pau asiki matung ina ngarang Imphal West district ki Pasoi police station ki manung channa ngairangbam amadi longa koireng village ki inter village road singda thibu humgi tabak chathabada lotchen duna thamlamba khulai kaya phangbangamle hari khulai sing adudi 6.62 mm gi SLR ama insas rifle ama semdolaba .303 ki magazine ga konana rifle ama local mat ball action single barrel rifle mari magazine ga konana pistol mari magazine ga yaudaba insas LMG ahum magazine yaudaba insas rifle ani magazine yaudaba SLR rifle ama monocular night vision ama .303 ki ammunition taruk cartridge taruk ama de bafang handset ani phangba ngamki hari
Amaromda makhatana ngarang Imphal East District ki Sagolmang Police Station ki manung channa Kongba Maru Hill Range ki saruk singda search operation chathaba matamda lochenduna thamlamba khulai kaya amasu phangba ngamle hari khulai sing adudi DBBL ani magazine ga konana 9mm pistol ama magazine ga konana .32 pistol ama magazine ga konana countrymet pistol ama pompi ani 9mm ki live round turret empty case ama 12 bore live cartridge kunma thoi JMK ahum T cartridge kuntramapan MK 12 ki cartridge yankhaini thoi 36 HE hand grenade ani Motorola handset ama charger ga konana bafang handset ani amadi ammunition box ama phangbangam khe hari Mahairoi singna yariba makhai lamcha sajat thaksi khasi amadi ahal laman masakhangna chasi haina speaker site britana phongdokrai All Kongba Road United Clubs Organization na sinduna club asina kwaliba assembly constituency mari daleriba mithoi mi helaba mahairoi sing amadi educational institution singi oiba felicitation gi thoram ama Kongba Khetri lekai gi community hall number 2 da bangthokrai thoram adu da Manipur Legislative Assembly gi speaker Thokchom Saitabrata Kairau SCG MLA Laurembam Ramesor Khetrigau SCG MLA Sheikh Nur Hassan Thongzu SCG MLA Thongam Bisojit advisor Ekruko Katrimayum Sanahal Amadi Mahiro Kayana Saryaki Thoramadu the speaker Soktom Saitabrata Fundukibada Mahiroi Singna Yariba Makai Lamsa Sajat Ahal Laman Taxi Kasi Kangna Matam Labor Kibik Naknasasi Masina Nakwaki Tungi Punsida Chowna My Papa Oigani Amadi Yariba Makai Mayai Kaba Chinjak Tagi Lapna Laiduna Matamangandana Mahima Singilamda Tawayana Honaduna Tungi Apaba Yumbi Ama Oinaba Honagadabani Haiki Tauranga Mari Lenana Kerau Esigi MLA Laurambam Ramisona Hai Agrikona Lamdam Asongi Ladiba Lambi Asibu Apaba Matamga Chunaba Apaba Lambi Ama Ohenaba Akanba Kontang Changchilakpadagi Ngasidi Apaba Lambi Ama Oire Masi Agrikogia Katopaga Lunana Makoina Honakiba Adugi Mahinani Agrikona Lambi Thong Kakta Natana Agrikona Kohaliba Kendra Mari Asigi Development Ka Mari Lenaba Tabak Thoram Kaya Amasu Paikali Haki Mahakna Makatana High Development Ka Mari Lenana Ekogi Local Contractor da Tabak Sinabagi Mahut Mapangi Company da Sinabagi Chanabi Ama Leriba Asi Toktuna Mapanda Chakigadaba Achawa Senfam Adu Ekoi Iramdamgi Miyoshinda Kodong Chaba Pibagi Hinabi Tamsi Masina Ekogi Sinmi Singi Stanmit Londa Karada Orabasu Mateng Pamangamgani Haki Arabida Marueba Pao Amuka Hana Pizari Imphal da pangthokiba thadau amadi Meitei community gi santi gi wari da saruk yakiba thadau gi luchingba ama kuki khulai paibsing na hakrai kuki militant singi su agreement renew tawbagi thabak governor na reject tawgadabani haina Meitei alliance na photography Miyam na thengnari ba khudong chadaba sing yauna IDP sing mayumda hanjil hanaba governor da memorandum pising krai Matang asida Lakllamba E-PAO na namitangi pau pibil lojari tabiri ba khudimako amuka hana khurumjari